In die nuus vanaand, die vermeende leier van die groot 5 misdaadkartel, Vusimusi Cat Matlala, is verskuif na 'n supermaksimum veiligheidsgevangenis in Kokstad. Die Universiteit van die Vrystaat kry befondsing om navorsing oor kruiemedisyne te bevorder. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Die vermeende leier van die invloedryke groot 5 misdaadkartel en poging tot moordverdagte Vusimusi Cat Matlala is na 'n supermaksimum veiligheidsgevangenis in Kokstad, KwaZulu-Natal oorgeplaas. Die departement van korrektiewe dienste sê die verskuiwing is 'n standaard operasionele praktyk. Volgens die departement is Matlala van die Gossie Mampuru Korrektiewe Sentrum in Pretoria oorgeplaas na die Ibongweni Korrektiewe Sentrum. Die superveiligheidstronk is 'n uiters moderne instelling wat spesiaal ontwerp is om gevaarlike oortreders te huisves. What has to be emphasized is that transfer of remand detainees and sentence offenders between correctional facilities is a standard operational practice, which is informed by a range of considerations, primarily security, safety, operational requirements, and effective inmate management across the correctional system. It has to be stated as well that the transfer of an inmate does not prejudice their legal rights or access to services. Matlala is in Mei vanjaar in hegtenis geneem op 'n aanklag van poging tot moord op sy gewese vriendin Tephogo Tobayane. Sedertdien was hy pal in die nuus nadat die kommissaris van polisie in KwaZulu-Natal, luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi, hom verbind het met die sogenaamde Groot 5 misdaadsyndikaat en die kartel se beweerde bande met hoë's in die polisiediens en politici. Matlala het ook verlede maand voor die parlementêre ad hoc komitee verskyn wat ondersoek instel na misdadigheid en korrupsie in die land se strafregstelsel. Die sitting waar tydens sy gepeper is met indringende vrae oor sy beweerde verbintenis met politici en senior polisielede is in die Gossie Mampuru gevangenis gehou. Die 5 beskuldigdes wat aangekla word van die moord op 10 mense in Bekkersdal aan die Gautengse Wesrand het hulle borgtog aansoek laat vaar. Die verrigtinge in die Western Area Landdroshof is in kamera gehou, hangende die uitkoms van 'n uitkenningsparade. Hulle is met 6 ander in hegtenis geneem toe mynwagte die gebied deursoek het vir verdagtes na die massa skietvoorval in 'n taverne meer as 'n week gelede. Die media is verbied om die verrigtinge af te neem en die gebruik van selfone is ook nie toegelaat nie. Al 5 beskuldigdes is Lesotho burgers en staan tereg op aanklagte van moord, poging tot moord, die besit van ongelisensieerde vuurwapens en ammunisie, asook die oortreding van immigrasiewetgewing. Die saak is tot maandag uitgestel, maar die eienaar van die taverne sal weer môre in die hof verskyn. Die minister van Verdediging en Militêre Veterane, Angie Motshekga, het haar medelee uitgespreek na die dood van 2 Suid-Afrikaanse weermaglede. Hulle was Kersdag op patrollie toe hulle meegesleer is terwyl hulle 'n laagliggende brug by Komati Poort in Mpumalanga oorgesteek het. Die oorskot van 1 soldaat is intussen gevind terwyl daar steeds na die tweede soldaat gesoek word. Motshekga en familielede het vandag die toneel besoek. Die familie van die weermaglid wat reeds uitgeken is, sê hulle treur oor hulle seun en die militêre gemeenskap is ook in rou gedompel. Very sad, to be honest. It's a very, very sad thing to lose people. And as MEC says, it's a common route. They just underestimated the tide, and possibly because there was an opening, then it came suddenly. So I really sincere condolences. And as I said, I had the privilege of meeting them on the 23rd. I was here. And both of them, we interacted for some time with them. They were busy on duty. And for me, it's quite sad now to come and have them as deceased. Liggaamsdele is gister uit die Komati rivier naby die grens tussen Suid-Afrika en Mosambiek gehaal. Die oorskot is nog nie amptelik geïdentifiseer nie. Working with the pathologists from the Tonga hospital, the local hospital, in order to identify which body
that we have discovered who it belongs to. And then once we have confirmed, then we will announce it to the family and then to the media. So I cannot say when that will be done. It depends on when the pathologies are done with the identification of the body. Die Departement van Verdediging ondersteun beide families. The psychologists and the chaplains is dealing with them to really help them deal with the weight whilst the search is on. Because their biggest anxiety is to find the remains now so that they can find closure now and can move on. Die twee weermaglede was onderskeidelik 33 en 39 jaar oud en van Noordwes en Limpopo. Ons het nog nuus net hierna, bly gerus ingeskakel. En ons gaan voort. Die Palestynse Solidariteitsveldtog het 'n klag by die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie gelê oor die teenwoordigheid van die musikant David Scott, oftewel The Kiffness, as hoofkunstenaar verlede naweek by die jaarlikse Kirstenbosch Somer Sonsondergang konserte in Kaapstad. Die organisasie, tesame met Mothers for Gaza en ander pro-Palestynse groepe, het 'n beroep op die Suid-Afrikaanse Nasionale Biodiversiteit Instituut en Kirstenbosch bestuur gedoen om kunstenaars te keur en nie 'n platform te verskaf vir sieninge wat hulle beweer uitsluitend en verdelend is nie. Die Palestynse Solidariteitsveldtog sê openbare ruimtes soos Kirstenbosch moet nie 'n platform wees vir standpunte wat hulle as diskriminerend beskryf nie. Die groep sê hulle was skriftelik en in persoon in kontak met die Suid-Afrikaanse Nasionale Biodiversiteit Instituut en die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing om hul teenkanting teen Scott as hoofkunstenaar bekend te maak. SANBI has an institutional responsibility, have a constitutional responsibility to ensure that there is social cohesion in South Africa, that there is nation building and not this kind of divisiveness which finds its ideological inspiration from Trumpism. Die protesgangers het ook 'n brief aan die president geskryf oor die kwessie. SANBI or Kirstenbosch should be, as a public entity and a public space, should be portraying those kind of constitutional rights. You know, they should be engaging in social cohesion, nation building, making sure that everyone's rights and dignity is supported. I think what is important for us to remember is, as a settled colony, we have a responsibility to ensure all of our spaces, like Kirstenbosch, public spaces like Kirstenbosch and other spaces, are kept apartheid-free zones. Pogings om die bestuur van die Kirstenbosch Nasionale Botaniese Tuine vir kommentaar te nader was onsuksesvol. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Die Amerikaanse president Donald Trump sê hy is ten gunste daarvan dat die tweede fase van die skietstilstand in Gaza tussen Israel en die Palestynse militante groep Hamas in werking tree. Trump het gepraat tydens 'n ontmoeting tussen hom en die Israeliese eerste minister Benjamin Netanyahu in Florida in die VSA. Tydens die ontmoeting het hy ook gedreig om Iran weer aan te val as hy sy kernprogram herbou, wat volgens berigte in Junie deur Amerika uitgewis is. Die hoofdoel van die ontmoeting tussen Trump en Netanyahu was om die dooie te bespreek rondom die vordering met die skietstilstand in Gaza. Trump sê daar is nie veel verskil tussen wat die VSA en Israel probeer bereik nie. I think we came to a lot of conclusion and conclusions, and there's very little difference in what we're looking at and where we want to be, where we want to go. Die Amerikaanse president het ook geëis dat Hamas ontwapen. Well, we talked about Hamas and we talked about disarmament, and they're going to be given a very short period of time to disarm, and we'll see how that works out. Steve Witkoff and Jared Kushner will be in charge of that from our side, but if they don't disarm as they agreed to do, they agreed to it, and then they'll be held to pay. Netanyahu het Trump se vredespogings in die Midde-Ooste geloof. President Trump has broken so many conventions to the surprise of people, and then they figure out, oh, well, maybe, he was right after all. So we decided to break a convention too, or create a new one, and that is to award
the Israel Prize, which in almost our 80 years, we've never awarded it to a non-Israeli. And we're going to award it this year to President Trump. Hoewel die eerste fase van die skietstilstand meer as 2 maande gelede ingestel is, het dit nie veel aan die lot van die mense in Gaza verander nie. Sedertdien is meer as 400 Palestynë in Israelse aanvalle op die gebied dood, terwyl Hamas 3 Israelse soldate doodgemaak het. Intussen is die lyding van die inwoners van Gaza in die afgelope tyd vererger deur giere weer wat ysige koue en oorstromings tot gevolg gehad het in 'n gebied waar mense min skuiling het. In die afgelope week is minstens 12 Palestynë dood aan verkleiming, insluitend 'n 2 maande oue baba. Die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad het 'n noodvergadering met Israel gehou nadat die land die onafhanklikheid van Somaliland erken het. Somaliland het meer as 30 jaar gelede sy onafhanklikheid van Somalië verklaar, maar Israel is die eerste land wat dit amptelik erken. 14 van die 15 raadslede het Israel se besluit teengestaan. Die VSA is die enigste lid wat dit nie veroordeel het nie, maar sê dat sy eie beleid oor Somaliland onveranderd bly. Die senior VN-beampte Khaled Kiyari waarsku dat Israel se optrede Somalië se soewereiniteit kan ondergrawe en die bestendigheid van die Horing van Afrika kan bedreig. Israel's announcement prompted widespread reactions from the region and beyond, including from Egypt, Jordan, Djibouti, Saudi Arabia, Turkey, among others, as well as a joint statement by 20 Middle Eastern and African countries rejecting and condemning Israel's recognition of Somaliland. Several regional organizations have issued similar statements stating the importance of respecting the unity, sovereignty, and territorial integrity of the Federal Republic of Somalia, including the League of Arab States, the Eastern African Community, the Organization of Islamic Cooperation, and the European Union. En is waar ons hulp moet roep vanaand. Ons herinner kykers net daaraan dat die bulletin môre aand weer om 5:00 is weens die Afrika Nasiesbeker toernooi. Geniet die aand verder. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom. Die weer is as volg. Wat vandag aan betref enkel tot wyd verspreide buie kom voor in Noordweste, streek oor Gauteng, Oos-Vrystaat, die westelike dele van KwaZulu-Natal en dele van die Oos-Kaap. Lig tot matige wind kom voor langs die kus asook in die binneland. As ons kyk na môre, versprei tot wyd verspreide buie kom voor noordoostelike dele van die land met wyd verspreide buie wat kan voorkom as dele van Mpumalanga, streek oor die westelike dele van KwaZulu-Natal asook dele van die Oos-Kaap en dit kan lei tot kitsvloede. Sterk wind kom ook voor langs die Ooskus. Kom ons kyk nou na die weerwag wat uitgereik is die Afrikaanse weerdiens vir ewige donderbuie en dit kom voor Noordwes, dele van Limpopo, Gauteng, dele van Mpumalanga, die westelike dele van KwaZulu-Natal en die grootste dele van die Oos-Kaap. Hierdie weerwag geld ook vir môre en dit gaan gepaard met sterk wind, swaar reën en kitsvloede, so wees asseblief versigtig. Kom ons kyk na ons minimum en maximum temperature in Gauteng. Enkele buie kan verwag word, ander warm, temperatuur in die hoë 20s. By Johannesburg se minimum daar is 16 en 'n max van 26. In Limpopo verspreide buie kan ook verwag word, ander warm. Die kook styg tot 32 grade in Messina. In Mpumalanga wyd verspreide buie kom voor. Dit is ook warm in hierdie provinsie. Die kook styg tot 30 grade in Skukuza. Standaard se minimum is 14 met 'n max van 27. In KwaZulu-Natal wyd verspreide buie kom voor en dit kan lei tot kitsvloede, so wees asseblief versigtig. Kokstad se minimum is 14 en 'n max van 29. In die Oos-Kaap wyd verspreide buie kan ook verwag word, anders is warm. Willowmore se minimum van 17 en 'n max van 28. Graafrenet se maximum daar is 33. In die Wes-Kaap enkele buie kom voor, eerder gedeeltelik bewolkte toestande, ander koel tot warm. Klein Willem se maximum daar is 34. In Noord-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande, anders kom enkele buie voor. Dit is warm in Appington met 'n max van 38. Terug na die binneland met wyd verspreide buie wat verwag kan word, anders warm, temperatuur in die laat 30. Botawil se maximum daar is 33. Dan laastens Noordwes, 'n warme dag kan ook verwag word in die provinsie. Mahikeng se minimum daar is 17 grade en 'n max met 28. Dis en al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.